Om Swastiastu. Pancasila emasnya satu Juni. Inggih pidadane semedon sareng sami ering sejeroning rakina mangkin wantah tanggal 1 Juni puniki wantah pinaka hari lahir Pancasila. Ngiring pikukuhan Punika rare sane kebos Pancasila sakmaka dasar negara derwene nika gumantenyane sane patut pisan mangda kapikukuhan. Mangda prasida lastari. Punika satmaka anggen dasar rares eritat kalau maut saha mangdo mako sami panegara derwene prasida manggo kasukertan manggo kelestarian sami. Anggen dasar panglaksana. Asing-asing raris sane kemargiang mangdo mecihno raris mendasar antuk sane kebos Pancasila punika. Inggih puniki titiang wantah penyuluh basa Bali sane meduwe omongan ering Kecamatan Mengwi sareng sami ngaturang rahajeng hari lahir Pancasila. Mendasar antuk semangat gotong royong dumugi presida sayan-sayan tukuh rajeg panegara Indonesia deruwin. Inggih. Om Santi, 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 Om.